lapis atong nangi. Nga itu tung beladai. Itu tung belada tiki. Tiki macam po orang atong. Nah, tertutung di dia. Ay mana ina so lari be wakas na beli. Matong tertutung di tiki dimiliki sinabela deh kan, nang dilihat tuh hal lagi kan? Daw. Jadi nang mungkin lagi Mas adong tuh dilihat tuh si manulang tua delimang. Daw. Jadi kalau cerita hoax deh, lagi Mas sih. Itu deh. Iyo. Dengar kia cerita ni adong lagi Mas dilihat tuh Ismanulang. si manulang tua delimang. Karena lagi mengaku-ngaku di sosial media, gitu kan lagi Mas dilihat singa mangaraja tuh lagi. Akan hata namanya asa mabuat kuntung adi. Itu teh. Jadi lagi Mas cerita anak kia pida sian sinabela. Di Dokter Rusi sampai matutung di tangan ni Bulada. Tangan ni ke-12 main wangi. Di Singapura Raja ke-12, kali Bulada menutungi, isi mah tertutung lagi Mas nangarung be kisah ni be sampai selesai mah disi. Masalah utope na tutung blad dari akap. Ya. Jadi ima na bain na di sani. Na di lantai, ima lagi sepitul lapis ima warna lagi Mas. Ido teh. Soni do kisah na teh. Ima na jelas turi-turian sian sinabela bonanionan teh? Bonanionan. Nah kayak pida lagi Mas dilian si sama raja tuh tunasing. Mau contoh istilah kabarang pusaka na ile tu si ni bu san limbo san pasaribu istilahnya. Pasaribu pasatu tu si tu tang rajai. Oh. Jadi ngarok kaya rajai mangalian lagi Mas tu si manulang. Tangaro. Oke. Malah informasi dang dulu dah. Dulu. Pertanda ni lagi Mas na ni dokter na sinak kaning lagi sipitul lapis. Di sebelah kanan ni tugu patung Resi Raja Oloan.
opung baru libong bahwa memang naso nape nabur pasaribu melahirkan imana nama lumpukan. Oh, jadi ala ni badan namai gabi Asai do si otak sonari. Jadi nama keras bepada. akan mangingo pada dui Alaki. madokoni bahwa si hotangi tubuh ni boru libong. Alai anggo cerita ri sebenarnya. Namboru mana lahir di dekat ni patung itu rimuna. Iya, jadi sebenarnya tubuh ni boru pasaribu do si Si hotang. Nang si bakara na parjulu si hotang do. Alela ni persoalan geberong bapadan. Ima di ingot kapo peran Nomor sumpah sonari. besi hotang tu pina pernah naso jadi be alangon na hasil ni kau siang ibu pasaribu bakar. Bersumpah do si hotang. Makadang adong besono bona pasuki di si hotang. Jadi do madokok lagi ke pamala-maloko, idokoko na ni si Dua macam pasaribu dokter malam-malam. kan. Asa hubuan na proses tapi tu sira jolo. Elana to ngau do mamengin na jolo. Oh lah. Na jolo patungon tang sono de pukar sisa mem si hotang. Iya. Tugu ni baru libong na iba. Terigaris de itonga-tonga. Bayana betas tonga-tonga. Terigaris tonga-tonga. Tugu ni baru pasaribu si hotang bakar sina bela sitis de be sebalulang. Sonari gak bisa ada mah. Gabi pasar. Sedakkan ibu ngatik-atiki di sira joloan. Gabi pasar do nangi batu na dekat ni halaman ni. Halo. Na dekat ni jalan ni. Batu aha magwarni. Baba tu silsila meno hanya gabi di sido marga sudi. Warung do di bandisi? Aduh. Bisa bela dia di ban. Nyonan no, torni pagaron, di pagaron. Orang Jadi udah- saya mas kusuk ni sira jolon. Iya. 20 tabor. Iya. Kira dia mana tubuh na perjoli, dia Iya. tubuh di paduahon. Alana ngai pasada Eh pasar. Dari situ aja udah kita. ketahuan orang itu ada selingkuh. Orang ke parwaho ni arung isi. Nama bereng mah. Aku bereng penoda. Ang guido. Bertanggung jawab daman dokoni. Anak-anak na toras supaya sia-sia. Dokon mah, Opung. dokon ba pangguaramu na baru. Au, guarku langsung iba. Dokon mah, dokon. Ileria baru sinabela. Na Na tinggal. tinggal di belakang pas patungi. Oke. Ay na do jawab opung. Ay jawab opung Na nga. boru mah na boto turi-turian ini Ah, sejelas. lala. Do au do pa sia-sia. Iya. Namboro au do membersihkan do mamaku. Ala gurang no manukun ay sido goreng na borte nang ibek ko hin na ito Bain, au hileria, au Burnabela. Jala ini termasuk nambur inilah yang membersihkan ini sama mamanya opung itu bilang. Iya. Maka dibilang namanya opung perpatung. Opung perpatung di Tapi dokon opung perpatung namanya itu. Molo guarna di wisi lubar rajaon. Do akajol Sudah, akajol manarobe ina may dokon. Ala idok mau perpatung. Gabi apa ngawe do nambur perpatung. Ale puli patung ini. Ala horo magurus-urus patong. Borega do makolo. Ido, sudah tahu dia kenal deh. Kalau to makku. Jadi tikidung putar video ini so ni kan. Cerita mi bahas song ni. Kurang datang komentar-komentar atong kan alay na palit nanggaban on cerita na siyan bakara. Mula dong cerita na dibotohamu baik kamu ningon makan. Alay na nga dong na mambay. Dan mana dia tahu? Polan muruk na rin ba kan pamalo-malo ko nin na kan. Unang ido atau pamalo-malo. Ba na woto ami tersoni do ba. Itu. Nyata na ina memang dalam sumpah do si hotang isa bakara alania. Adong barisan sakit hati. Si hotang tu bapak na do omak na burpasari. Jadi dibayan Nah, maka. memang tinang tuana. Inang tuana burlipong. Na inang tuana nama dak si hotak kieni di bahasa lubar raja sa bakara. Si godang ulu do. Iya. Boru limbong nama mabani boru si hotang. Alana asa ulang do ipatortos si raja lo si hotang isuru masih hotak tu pakat. Iya. Amaila si opus si raja lo patortor si hotang anak na ala berdagul-dagul. Bene do si godang ulu. Itu cerita ya. Itu cerita sebenarnya nanti. Memang adong do golarmu si godang ulu terimu mak. Ya dia lagi dia aku ya lagi doi. Godang ulu ya itulah alasan. Anak nomor dagul-dagul lo berpagul-pagul. Doh boy ini opung ini nak. Satu kira na satay ko si hotang kira roa jemailep sira jolo patortor tu kadongan undangan na. Isuru masih hotang tu pakat jalan kaki. Tiga malam jalan bebe. Ima taringot tu si Lima hotang tarik kan. tu si hotang Nah, pesta maison. Iba tortor mabakara sinabela Iya. si tes melo akana ni bulang-bulangi. Apa ya asal nang doh deh. Lamon tarboto mana ala na soniru panay meile mana patortor kon lame mana madapat to inak tuana tulibong. oke, lanjut mau saya nomor. Lanjut may patorang may limbong. Pero hamang ro. Alay mo lo nang puno mo pa 2 taon o pumanggarang na mula ba ito bakara. Ay di patortor maakang giku di bulang-bulangi alay aw tang do ta patortor isuro masih tang aw tu daerah palilitanan pakat. Saya mula kau sa pakataw asay ulaw ni di bakara. Apa hubo to mga alan rupak ko do awasan ang patortor do akang giku. Jadi manang na puno mo 2 taon sa do ison na maon. Bada nga mang tokka. Ay dang napilang ido mi songoni omar dagul-dagul. Jadi guar ko siguro ang ulo do beda mang an kumay ke inna. Tong bola songoni. Unang bay guar mo do ito ang gamad ko naging nabila ni bapak ni. Uba maguar mo hotang na niyala mo to pagkatima. Uba maguar mo si hotang dak.
alay tong mak bapak tahu doh nagi luar ni bapak mi si kotang godang ulu parjoles kotang